bra pani Baba Ashai atena se me hu na che and Mr. Dia of Asante Kotoko omunso atena se Mr. Du sorry Mr. Du Mr. Du good morning ene ba go faje so bru patcho na want to say yakupa da roma me ho ye pa na o na me adom ho ye cha what do I need you Baba Ashai what do I need rich rich pa me offer se bi man no boss FM o bana bema there will be anya chemi amani chemi o yakoda ni yima me we didn't share in sana o yakoda ni yima me baba am Canada ofiri ho minti ne nka biom mate so wo Nhyira minti ne nka ntina nka so ne mani ni no acha me we introduce me kura no se be me kasa wa ha say Nhyira FM okuku seku ni bona paso omo ye dedicated to the station no is one of them wachere ha kuku seku onye abanwa wa radio mu wa ya de papa and a fast sponsor say mo fie na me monitor mo rich onya bad presence no aboa umtwem tikura aboa station no aboa station papa one more sports crew ni nyina mo nya bad mo nyina mo dedicated ni nyina ne kase so ne okuku seku the presence of Jude wow in Canada say Jude dey ono no ni nyina na ne silver to nya mo kwan ba ase no me monitor mo so a bitimu se mo nyina combination no efa papa ti me bomu nyina ma ba so me single out obia wonu su Jude inclusion no aboa papa and also as a host so aboa uno panel members in aboa dela mmam you fi dela so the legendary dela so when me Nhyira FM me Ashai bui na siasia na Bashiru as good tama station no na wo ayipatase mo ba ha say no and also get the station to the people nti mo mu pia bontin me ka t-shirt no amoduma me da so da wo that's what me can ko be 20 years ache and na edi pia ko di ka ko Ashtown downtown ho if you had near ko near cell station no na management of this station so my they say motima hold man to na station na federal krabebe e do mu nyina ase you go kwabra kase I'm fan crazy. Mini bibia aka. I have some mini bibia aka. I'm fan crazy. Before crown minimum headline bia the man. Headline no e ba ko ho. Ba ko pe ne ho. Fama Mr. Edwin na ba ko ho na e asemo ba e wo ha wo say. Okay. Unse e wo ha. Okay. People say go no. Ba ko pe ne people say how many toma. Wait, I say be free Cote d'Ivoire na. Cote d'Ivoire na brie. Owura bi e frɛ no Tanko Ayuba. Odoma border no so. Okay. French for the ba no ageno da ma first car ba. Na mi me show mu PZ no maji. No waje. Okay. Abrie nko na ba e. Okay. Airline is saying. O say la player Sanda Onel du club du Ghana. Ça la travailler du Afrique du Sud. Sonkona autrement petit obridier. O say sambo there so Kotoko. Kotoko so Accra boy there. Porcupine. Apese. Porcupine. Ena sa ayizanko go se mo from timunu ye from sembo. Sekokuna no. Wo so sembo so ye. Apese. Ena people na say Samba Onel ofriju mu koju mu. Kotoko ni be eju ni. Ndi ofriju mu no wasa koju mu. Sana people na dia ba. I hope so sort as say Kotoko isu ko Porcupine. Ena nkrofo no ba ye Samba nju na che say ofriju kotomu ko Kotoko mu no South Africa. Sana people Seneca. I see. Salajela ma asamanfu. Baba wa Peru. Are oh, Porcupine, nya pese. And South Africa na ya pese. Yeah, Porcupine dey Kotoko. Momo dey na Kotoko. That's right. Nti abriye no, em je say o dey. Ya botron ha ya. O veli ye kire say. Wa feri aboa no. Porcupine no the same symbol na sekokuna for no yusu.
enti wono ba no Kotoko eju ni na South Africa so kor so eju fo kor enti ofri ju mu ko ju mu ele South Africa de no onye ju ni we Farazini ba me ko House of Folk so ye until House of Folk ye mpanimfo no ana management no aye ayibi se gakatofo ye hu afiri mu tinyame adu mo chena ye bo Accra City Invitational Tournament 9 a.m. na shase first match no Port City and Vision FC and we are 3 House of Folk versus All Blacks rate we are some babon events Bobby mine 10 cities each. Okay. Now the winner of Sunday 3 p.m. near Bofana grand finale in El Bobby mine. So for like say be a house Ashai All Blacks. Let's say be a positive Ashai Vision house no money be 3 p.m. Sunday. Ye Bobby and Nhyira na house camp. Okay. Let's say ye ba be shia Kotoko. Now what is saying? Stakeholders meeting of this match, the democracy match, House of stakeholders meeting of Bebaso Benada. Match we number. Obey who stakeholders. Bese Bebaso Benada. And a pre-match and Bebaso Jawada. Inti Nyame ya adum na de chief if you da. If you run to a Kramola 2. Mo ba Kotoko. Papa. 2 boxes a corner bakunya elikatia. Ubobo poo muga pram na no mo to tawla to ringin mu no ebesi yamba ya do ma echana na wotwe Baba Ashai masa we have done it before mutie na league ni ye be show mo say league match 1-0 right 1-0 and we friend odo ye u ye frɛ u kunu say pa sikirere chim ye ne ekono Tinkla ball ya ni tinkla masa ball dia he tinkla ball na say ye can't ma wa shas ba dia senga Kotoko past tense before the end of Hujaso. Sisi Abuni be free FIFA no ban or say the current match between us and Kotoko. One actually on corner. I'm sure. You must have 1-0. Masa. Now we tell my Ebony, we near Bonnie about 90 minutes, 1-1. So, Grofon, I am for 45. We are on Karam 1. I've heard my coach on Facebook say 1-1 of the hey now, Ebony for so, but for 2-1. Yes, I third go crowd. I must see a vessel. I said about the toilet. Ye free 2-1. Benab was on correcting no much more bosso. I will take her. Uber tempty has. Or says he be when you knock, no, ye, when you do. Come on. So, Shetina said in the massa, House of the call of the team no ever Opia free mo. Yea, and Pam will be. And now, fair many additional. Korko she has 1-0 Accra. And umunya mukwan se muko US. Tiboni enfantu bata. Omduro no visa no munya 6.5. Visa na momo ba ko nsia na akora bi wo account na akora 8 years. And e demand 6.5 people. Omko na 2 minu aka no tianko. No mudwane ye. That's all omunya Ghana for. Where why na do mo buy? Kotoko for na do. Who dey ahwe dey ba fi na wansa ba hwan dey buy? No dey ahwe dey na buy. No. Mo na mo dey ko for free so da buy na tianko budum ko US no mo dwane in the name of Ghana. Ma cause financial loss to parliament. What I say? Nti ye she Olympics yanko ba bia o. We Sunderland the deal na da so. Na ye shamo a ye dey kwa ye nwane. Okay. Mesadu. So what you Baba Ashai? Oh, Baba Ashai dey say one day. Matino na mamincha Kotoko busu ku na no pe. Okay. Amen kan chan so mumma o makomanto o muyem. Ene ma yempani fo hye ba ne dia kan se digidi ani akoma papeta akiri. Na Baba Ashai team no wo mu no House of Folk. On se kwase bu na ya na mabomu saja pesi o. Kwase bu ne ma de abomu saja pesi. Adenja. Apesi kitwe bi no de ne nsako kromoti ya baya bomu no. Tinina. Adenja na mekasa. Gaka topo na omso mbobo omso masra kwa se preparation ye eyehu suro na we ni bisem the person bisa Baba Ashai say san crofo ya team a miensa akofa be ka hasi hu ehi for na sanction sa match ana preseason no moye on kwase buo
ya omo pese omo bu nkrofo sa team mi second top 4 no ene pre-season ne program aye na ebebo so anya board kro ya na ye ka so omo ban mo anya board kro ya bi na omo beboy kwase bonti ho omo pen nkrofo na sisi wo mti ma ukasa mankasa baba sha ukasa mankasa baba sha ukasa mankasa 30th oda wi ani ni na GF for you ana wo hwe ni ye wo hwe ni ye media member champion of champions 30th of this month and I got cut off for no so media match say 30th which is which until the hotel catch ye ni organize bi component nya ne tie so the bobo ni sisi so the bobo ni ko to e osembe zadu we ami do so that's it on kwase ebonti no wo pe obi top 4 no so na no musuro team ni nye omusuro baba Ashai enfiri ka Mr. Du address minimum ye chewo pa de me kan say omo pesa teams mi ansa na buom kwase na omo na hyehyɛ sɛ ye na ye beje cap no on say wo po bi abun kwase na sɛ ye ma amane betim baako ne ye sɛ eni wo bi gye mu ye nipa mienu mu ncha o de amam ka bi omo sɛ thousands no e wo senka wo wai mu na wo ya fafa no wo ya fafa but has for person sitting microphone ntino omo person mu bu amane ni mu ubumu a eye dan a ha baye kese ha baye ketwa so na nu dwa watena se ye wodwa no ye mpese me ka kire no se 2024 no ye ne omo ball match no ye hye wo mo ena mai de kokko pie US no ye play as na wo mo nyane omo yira ya report say ye players ayira at na ye hu wo mo ye nya report bia ye ntimi mfatimi ntra ho no nkase ye ne ye kochini kurom ya report ama immigration enintini ye nya report bia enche so mo dwane baba Ashai de o ye no meye obi o meye obi enintino ye players no omo nyane eye yira no mo yira ye yira no mo yira ato na no ye hunu wo mo report bi ama eno da nchen a empanyimfo se baba Ashai so watana adwene no empanyimfo se oba chinchini pache okunu ode atopa na yina no so ti ase oba chinchini pache okunu ode atopa na yina me kacha baba Ashai se nyame ya aduma se na wo si dwere nimu ama ne supporters nyina etie no nyame ya aduma de ebeye wo mo no kwasiada efiada no me nsa ne fa no de ebeye house for no ebe surprise se wiase nyina na se Ghana for nyina arati house for o ma arati yense ye need team mebwa wo hwe ye coach a ebony timi sham dia anyhow de o ma sham simple de tie ne se agro ye gu no foforo a ani brenim adenti na make sa hwe se Kotoko yafa coach and yafa technical director has for sun konko ye bia aboa bia pese o don sade a wosua preku ye kokofa san enkrofo mi no se se Kotoko akofa has for abrofo dia has for akofa abrofo dia yes be ye bi na has for kokofa kaproni yes edene bai na wonyum wo madwe kro mu nyina nse wo mo eto safoa wo mu nya dan a wo mu dia bi adentre se coach baye when woni ne ye training munni player bia ya munni ne ye afei no transfer ban afei ne ye enye common kabuada nya ya enye common kabuada nya ya enu ne ba ma ya hu se enu ne ba ma hasifo hu se kabagudi na mitie enu ne ba ma hasifo hu se ihu mo poku na papa mo no hwe onyu kusie onimbre wama ne esie so endi enye wase opeso hu strike enye na sem strike mo ne hasifo mi ni wo na mo di be face house enu na wo peti ena bana bo ashe baba Ashai ade awo ye no ade awo ye no ashe mu na baba Ashai masa Kotoko mo di team baba Ashai enye ne sa you support the truth nyame yaduma ema no mbo ampenu oni na nyame yaduma efiada e ba bishia baba Ashai efiada ema no mo ban ene yaduma bishia na kwa bia so de di ba ye has no mi nyama no o matade e hye na de na atomo ye bia ma he fo na to so Kotoko efiada ebe na otumba sa atade e hye mi woni ne din apu Kotoko atade e hye mi ni e fra wuntimi mbome
Sana tade me stand na Kotoko say te be mo me busa no say to no dey ba enu nti no me ka che Kotoko supporters nse wo mo nyiri wo mo ho ne mo pa ye ne pa enta ye pa for ani nti na me kasa nyame ya aduma eye democracy cup no baba cha ade a wo ye no mami wo say wo kwa ye ya ka che se ne wanyiri wo de bia sa na me ye no mi gugu so eti wanye sa wo nya binka ale wo game na to mo so woni sa me beka ho asem wow baba sa baba o de me Mr. Mamusa baba sa bien no hunti a o game na to Kotoko no so Kotoko masa omuni team kabena bo hyew nka ebo ni hyew asena so mo she Heart of Lions ebo o mo she Lions o mo ko ka je ko je sero ya guru ma nyete ko kuma san ko de boku ye yenimo o mo ko pa cha o ko huwa be gesere mo nyesa na mere bi ha se Kotoko for nil no mo ayi mo former de no ni o team manager yi nkrani Kotoko omna ebe uru ha betime satam no wona na ye ayi ene ko team manager wo team bi mu mura ayi na ni aje gabi obeye ko obeye sise wo obeye Kotoko team manager sa abrantie ha se show mo for nil wakra wo ko sai for esre wo sai mo di bi kan ko abroad ana wo po hu abroad o pu so catch us ko sai wo so don on a line kan kasa catch us ko for sai esre mo eto so favor ku kuma zo mbeku ye nti for na ye nti mo de ye ni mo enna na mo hye no mo ma no nti wo isbrado kadin krakasa ka kire mo mo ma ne for fa sisia mo konkre mo fari em se baba sa say what time na say wa fa so ha so pa ne choemra wa fa for no so any dey mean to nka ho asem bado ono so pa fa se mi am say du I am fa we no fanyi na be emeti fo ne mrem ye hu say aka ha so folk omo ba bechem e babo match league ya ye be league ya e do omo ko relegation omo nyina mpanyifo omo pa so ka ho be patch omo ko dem say apen na omo yes sanity a you play back bobo shot bi nti wo defender no yes na head na no akoto ye huni bechem shot no ba say apen no adoje oh so anko wia wia dia na ye chiwo enti de make che Kotoko supporters ni say baba Ashai aton so free say start radio media expectation Kotoko ni has supporters no wo mu mra in their numbers mo mu fail this camera baba ana musa adai ye na ko na chikakre kiti wiso yes dudu wura quality is better than quantity okay masa isokura ye tonuma na cover homo Kotoko de mu ala na ye asa obia merefobia eti we awon se na we baba Ashai which is otina ena oche ena democracy cup na ba so kuma se baba stadium na according to Penifon no mo say gate fees no popular stand no mo charge 30 cedis central line airport for 50 cedis na VIP no mo age 100 cedis enti nyame ya dum so a by all means categories na anasa parliamentarians no amabo games kakran sana enti they say Kotoko for say any their numbers yes eni man painfo e dey ahihye no se baba Ashai say any players ye dey ma no eba na painfo say ade hu bi da na nko bebe bi wo the whole Ghana obi abeka say na sam kwala woni players wo sem ko sam wo hin enu na me catch say ade hu bi da na nko bebe bi wo supporters no wo muntam chuku nyame aduma a window no see ekrosu no 23rd ya aye Sunday me bo Sunday enu nti no ye painfo dey sa nema bibia be babontam obi hu players ekura ye ni ne hono na baba Ashai me catch ne say oba wo chimchi ni pachire okunu de atopa na yina no de ebe ye no nyame aduma efiada no 28 no ebi sida 0322083581 83582 83583